Komment. Ne oldu? Aşağı bazara gelmiş gerek misin? Kaçalan nece? Menimiz men жаңа келе жатқан. Бақытты болыңыз, өміріңіз ұзын болсын. Ешқашан ауырмаңыз. Сіз тағы күліп жайнап жүріңіз. Достар барыңыздарға. Біз болса қызматтарға жөнөдік. Елімізде жақсылық әлі болсын. Барыңыздарға жоң. Toyların bарын бүтүрдүк. Азыр болсо үйгө кетип баратам. Бизде дагы тойдон да чуулар менен даярданып, негизи ушу даярданып жүргөн болчумун. Азыр дагы ошол иштерди бүтүрүп атам. Кечинде ушинтип жумушка чыкмай, эртең менен тойдун жумушу менен жүрмөй, курсакты тоозганда унутуп калып турус көрсө. Азыр ойлосом, курсагым аябай ачыптыр. Негизи көпчүлүк айтышты эле. Септи кылганда биз менен кошо көргөзүп, сөз түрдө көргөзүп кой бизге депчи, бирок биз септи жок кылып сүйлөшкөнбүз. Сеп эмес, бул жерде жеңе төшөк дегендер бар экен, бирок болбой эле мага өзүмө жаккан нерселердин баарын алдым десем болот. Эгерде кааласаңыздар, мен сиздерге бул ушул алган нерселеримди кененирээк видеого тартып көргөзөйүн.